Ola tuntruma chuan lines and angles kan lo zirtan tonga a chapter hing atang hiana hriat hna veka lines kan ti chuan thil ri khani maya angles ani chuan kil khani maya hey ray ti te line ti te line segment ti te shes ha zung tai la ray kan ti hian ri na ni ta arrow kan han pek hianin akal zela top chen nei lo na kal ti na te kha kok ta ni heti arrow kan pek bi hian line ti po hian tian kan kal ti hian line ani maya chu akal zela line segment han ti do kher khan rin kha abung helai chen hi bung khan bung di segment hi lam chen ti na te lo mi ta bung khan bung di ti kan ti ang do ka segment hi ni maya chu atong kam hi chu line ani mo ray ni mo line segment ni mo kha chu man pol nok chang po om the khalai chu tu ma lo ta tai la chu angles kan ti we ka soi le phal thuak anga a chapter kha lines ani atro ka soi zo to angles chu rin kha ta lo om ta hen lo om ta he chen phe ta hen ko ta he rin hi mo ta hen ko ta tahan ko da ta ti chon tahan kil alo in siam ta ni en tim nan hey marker point hey ni ta he ta hen ke da hen ta kil a kilo mo ta hey a kil ta ka hi angle kan ti chon ni ta mai ta ni angle pakhat mo chon helai hen kil a siam helai kil ta ki angle kan ti lai kha ni ta emo vertex ti ta man soi thin bo ani angle mo vertex ti kan soi thin ni chon he rin bung hi helai rin bung pakhat ani ta hey rin bung pakhatan le ta rin bung pahi hian kil asiam thin tira ni kil angle asiam thin ni chuan a ming te kan petrina he ming te la na wa hen kan plau thong thina en tim nan hemi rin ming helai rin ka ken ming hi ab ni ta se tro hemi chu thai ac ni ta se chuan a kil hi khoya tak nge anin su kan ti chuan hei a c ca ba a tak hena in su helai tak ki angle ming chu ni ta chu hemi angle hi in soi don chon angle a te kan ti top thin ani he angle sin ani ta he angle a kan ti thin ani chu emo a hing pung ta ko hom te mai ta la angle bac ti ta pona soi the chu helai tak hi bac ti alai ta ka khan a kha in da la mo bac ti chuan angle soi na kha ni ta ni helai angle soi dan kha angle a ti top ai khan a fia zo bac han ti khan emo la soi le the dan hi chu C tragen soi to nila akal pe C A B mo A kha alai ta ka inda dinai chu ti jon C A B khan angle ming sang chang hi a soi thei ta chu angles khan ne mai chuan heti te hian ti vel tai la du dan khan tian pi te kan siam wala a heta ta point lo om se ti ta point lo om se angle a cham sin heta te hi angle chu akil zoom lai sa ti angle ni ta heta te poi oma ta te heta te he kil zoom zer he anin chun na zer he akaw de wa lai ni zo he tian kan mark ni angle mark ta ni he tian angle mark na he mark ki na ko ha tian an mark wal vela an ma ti han kha angle kha he lai ni ko ta pa he soi tu tam me angle khan kil reng chu a zoom lai zer khan ta tian a lo in ko kal de the no tian lo in ko kal de wa he lai ta kian angle om ta antinan ming pele ta la heri ming hi ab te ni ta se helaya tlang chho par hi cd te ti ta la ming chu question ina pe ngang kha ni maya helai tha hi ef te ni ta se no hemi rin hi chu cd rin ab rin ef te anin su ko kal noi men ka pho chok mai me ni anin sun na lai tak hi ming pele ta bok ta ran ti nan p te ti ta dei ta la hi chu helai q te ti ta dei ta la mo chuan heta hianin helai ka mak lai ta hi angle ming hin soi te ka ti chu chuan angle b ni mai lom ti top kun lo b kha helama po om ve thei to chat me hei helai kwal point angle thon angle b kha tam tak om to chat me chu wang chuan kha tian chuan angle b ti top ka chi to lo ta helai b ta hi in soi du non chuan mo a tangi in kal chana a akala b c hei a zoom tak siam tu hi helai ni ta ni zoom tak siam tu ha APC P khala in da APC in soya mo
emo CPA ti pona soi the ni chu CPA ti te pona soi the ome chuan ka du dun lai kan zo le chinang chewa helai angle hi mo helai angle hin soi te kan ti don chawni chu chu alai to kan q ani ta aban kha he le he ni ta tro ka he mi kil hi kan la sang chinang e he ta q ka om ta helai angle tak hi hingin soi don chuan he EQD ni me ta ni EQD mo ka tiang a angle naming kha angle bing pe ta na kha helai bing te ka tiang kha ni figure tu karon zia tak panga chu chu a naming kha angle sang sang ho kha min lo pe kan he in homework tu pakhat na lo an lo na kari lang hian in bin ko kal bena ta hian AB akala kan ti kan pho chapanga ta hian CD akala anin su nei P kan ti nge chuan khoi ange o ka ti le am helai de wa hen kan ti le te ta hen kan ti le nga koi de mulin chuan hei chu EF tiang EF ania anin sun lai ta Q ti zel angin sun lai chu chuan khoi ange o siam le pakhat kan siam bel le te ta hen ka siam le siam hem to kop mai EFGH kan ti nge GH ani ta angle hi tam tak he anin GH in sun na te PQR ti helai tak he min sang sang ta he kil tama helai kil ho hi khat ni thum hei khat ni thum li ngaru sari riat wa som ba ni la ya oma he ho hi an min ki non pe kan pakhat ka ti sakang chunga ko na nge o kan ti helai tak ki kan ti ten kan ma lai ka helai na ma ki o a min chu all ko mai q a tak hian ta aban hi le he ni ta f q d tin ka soi the ni chu mo d tang so in ka soi tang d q f angle sin da sa na q ka alai ong nge mai tro d tang in d q f ka he mi angle hi ta inon soi ve dur chu helai tak hi inon soi ve nga a hi poi kan ti sak le no teng chu ka la khomai chawa helai tak siam tu chu hei shit ye ma har to ve tro hemi mark angle hi angle mark na hian lai va tat sta he va tat bok ta ni chuan khami a va tat na rin kha he ni ta hemi element tat na rin kha ni ta helai ar hook hi he tia ar hook hi mo khalai ta kha iriru po hana na sang ta la ta n f ania he helai chu kai ni ka soi q ania ta hen chho le ta se e ani ta ti chuan helai tak hi kan request chu ni ta ani chuan f q p angle FQP minga ni vera me kha angle naming hi boy tam takin om thina kha pahni ka ti sak cheu helai hi ka soi sak do chewa he helai hi ka soi zo chia helai hi te lai hi te tia ho bang la ong song song hi ta hi inron a ming hi inon perfect ana chu in homework tu phot ani kin lo shdo ne chuan lines chung chang chu tin khani maya angles ka ti chu akil ho khani maya ti khana chap chu kan zo ni la dro khani mai lo maro chu kan zo lo kan soi don chawa le angles kan ti kha rin pahni te kha antina la ta yan thil zoom ta han akil khan siam ta ni ning kha ABC rin talam da se helai abi lai ta kha an angle siam na line ta ABC eng angin nge akaw viawem nge unde odek ti zong kha te na on ta chu instrument box a input thina nga ti on thin ka protector kha mo middle school a po in zero to turanga yani ya 90 degree khala yani ya helai 0 to intan an khan ngai ta la 10 20 in ho ngati khan kal zela 80 90 kala 180 thang in protector khala wa nula dikhana ka thini hemi mangen kan te thin ta ni helai akil tak hi enjoy phenga ta hi in vada di kanga no in vada di chatanga dikhan ta in protector phen lo ta tom khan ngai wa tlai ta ka chu 90 zone khan ta chuan 0 train kala hei hi 50 na zone be ai lo ta se hei hi 50 degree angle in a cow kan ti ta ni hei kan ta thiam kha angle 50 degree ti ta ni chuan hei ka huana hei ti hian om ta se a ai sang de wa thai ben kan da ten ka ti chuan sana ban te ta se hei om to lo ta se 15 ni to do no a kaw zau de to thai ben ni chuan
80 degree te lo nia straight at in da l lang che in da chuan l lang che te in da chuan 90 degree lo ni le chat me he ti ani hian ti ong hian l lang mo 90 degree 90 ai ti a pul thak zel phe chana kau zau tel te na lai ve no to ta se kau zau duai to me he lai ve ti na kal zel 0 10 20 30 40 90 100 110 120 ti khan kal 120 zone ve ni ma hela chitro si 120 ve lo ni to ta chon I pot kun khaze lang nil de wa he scale ta ni hu thak dai phei chon he ta he nu khata dei me ya ta he equal to ni chu a angle na lai ka chu he la ni ta se protector ka tian da dikle tho ta ula in protector ka 90 ta manga 0 angle ko la 180 ya ta thin ta chu tak chu in that line lo chu thin straight angle helai ki khanita he kan koi ku zela tai na ngilin kan da to kha tiang kan da che kan helai tak hi equal hi 180 degree kan ta thin ta ni 0 tangin 180 degree chu straight angle kha thai hil ya lo chu straight angle la on here is always 180 degree helai hi ni nge thi che tu rani straight angle to 180 degree thai hil lo tu chuan next a chuan in straight angle pakhat kha lo mai ta hian te han measurement te I measure straight angle ani wa in 180 ni mai lo ni ba ti ta ni chuan ta he stick ring pakhat kha oma mo chuan chu ring pakhat chu ka keng phei ta hian ka va da ta ni tai ba hian ka va da ta hian kan da te ti zong hian ka da de ni ta hian A B C D ta lo ni ta se ka lai ka mo ka va da ta chuan hemi ama ko chana pum pui ka straight angle ko 180 degree khani ta ni chuan hemi hian straight angle 180 kha aron phel ta mo entinan cheng za somre poi sai lo nei ta mo patni in I phel ta inu in cheng somre kha inaw he na pero ating chena exactly la nei ka ti chuan za ina nei to na inaw le in sem chung chuan in patni tabel chua kha za somre kin nge ngai ti na ni ta entinan ina somsari pero ti pon in exactly za le so mani ngai chen chu anbel so kha za somre I poisa pum pui kha phel da ani miao la ni tro entinan cheng som lek inawi peta nan ma han exam ni chan ngari zon za somsari I chan ngai abel so kha za somre ni zela ngai ang chi khan angle po hian hei hian ron then ta 180 degree he dia ron lai hun ni na ron bum ta ni in bu thiam dan tur chon helama hi kil angle on ta helama I zang pui me la chuang ta helama hian apum pui kha 180 ni ta ta wangin helai phel le lam hi 80 lo ni ta se le lam hi 100 ani nge ngai om je chu hemi te pani bel hi za som biak ani ngai ina ni chu an bel khan antina hi 70 degree poni se hi 110 ani ngai an bel chu ka 180 ni zel ina ni chu bang chon helai ina bin shil siam tak chu ring ni la oma straight angle la oma mo A B C ta lam ta se chu ring ni chu 180 degree ani sa chuan eng ang rin ho kha ta hena mo ta ko ya point run da ma se tak ta point da mai la helam pang thel le helam pang thel hi anin bela pi in 180 ani zel don ti na ni an hinga ta la helai hi thang ani ta se mo hei liani ni ta se thang ale liani te in bel hi 180 ni ti na me thang plus mo liani is equal to 180 ni nge ngai A aminga ka A ani small letter A B ani pon A ale B ani bela pian hian 180 ni dona chan chu hemi pay ka 180 ni right straight angle ani ra ni ma 180 ni don tinani chu chuan hemi te pani in bela pian 180 chuak ze hetiang straight line a hetiang straight line alo oma hemi te pani bela pian 180 nge ani ti kha chiam takin kan theta kha amingin nakina chuan linear pair of angles kan ti top zel to dona linear pair hemi te pani in pair hi anin copy anin bela pin 180 ani zel ti hi helai mi te pani in bel bom te hi chu ti khati ron ti to lowi hei hi linear pair ani ka ron ti top to dona chu bang chon linear pair te ka soya piang in thia tur chu straight angle pani te in bel ka soina ni ti hen thadon zel doni
linear pair le hi 180 ni nge le ha an bel chu kha thei mi lo tu ni chuan next an lu le kha linear pair kha lo vong na lo chin sia kha lu la chuan a do le chu ti hian kan chin anga rin oma rin dang ka he on to king ka siama kal zel pengen anin sudor ni hei hi rin pa hi ani veya ma se parallel lines ani lo parallel ni tur chuan pakhat kha ti hian on kala akal ang chi chin anin ka in ang ta se helai dang lam mi lo in ang zatin hemi kal ta se helai rin kal phei le hemi rin hi anin ka tha zong in ang charcha na kala enganga thui po kal se in sumi a lo tu which do not intersect kan ti don medium in sulo tu rin pa hi in sumi a lo tia kal rual chal chan hi a bing chu engega ti chuan parallel lines sanitani class 7 8 July po to ne parallel lines are two or more lines pa item po ni thea which do not intersect intersect in sumi a lo kal kha parallel lines chuni chuan he parallel lines hi transversal in aron kat thin ta rin pakhatin on sutlang pop ta se ta hian he parallel lines ron sutlang tu hi he rin min hi transversal din an sei thin ta transversal pathum polo om se pathum ron sutlang pon at thei tho thil rin local khom lai ron sutlang tu antina na parallel lines khen lo poi ron suta se kial rin hei parallel lo poi ron su se pa rin pa hi mo pathum amo ta tian chi ron sutlang chi shim ka transversal an te ne parallel lines kher lo ron su pon a hi transversal ani thawne chuan parallel lines aron su poi han a hi su pu he pa hi te me mi hring pon ni chuang lo chu transversal ani thawne chuan parallel lines ni velo tiakal ron su ni transversal ne parallel lines ron su po transversal ka ti rol kan ta hian thil kan chi don ta ne he la hi thiam ka shalawa he rin dia la pheya he dai na ron su ka he lai tak hi adang song hi in mit tha kan han ti bo chin ula linear pair ni sina kan soi kha ani chi ti ku in thiam ma tro ta hi chalo om le lok te se khu hemi te pahi eng ti kong zong pon anin bel chuan 180 ni ngai antina he hi 60 degree ni ta se protector hetia bia lang chi khan in vate khan 60 kok chat ta se a phel le lam eng zang nge ni am karon ti cheu chuan 60 nia linear pair kha anin bel 180 ngai don si chuan ka shele ha 120 ni ngai ti me to ni he bel khan mo chuan ti zong hen kan anti le chen cheu in lu kha lo her ta wala hei hi chuna kina karon siak le la kan ra pe chin dei te in mu thiam na ti zong hian hei straight angle khani ta dei me aron phel tu ka helam train an ro helam a sil join an ro hei 16 ya a phel le lam hei zang ni le tho hei linear pair tho ka ta in complete tho ni sil join kan hian 120 ni le tho ti na ni chu an mu thiam kan siak lang le hela ni ho ka hei po 120 ni ta tho ta ani chuan hei le hei 120 ni hei le hei po linear pair tho ni linear pair dang po kala pule ti zong hen kan he kan pu bo le chin helai lo lo ta se pu he 120 ni chuan helam po exam ni ya 120 ya linear pair ani vai an bel cho ka za som be tin tur chuan 60 lo ni be le chi ani chu kan pu thiam mo kha ni ta ti chuan he ka 16 ya a linear pair pu ka 120 ta noi lo ka linear pair mo 120 ni ta he 60 chu he lo cho ka tak me tapon ni thawang hei 16 ni chuan a linear pair ko pui 120 ani nga he zong kan en he linear pair 120 thong ni he zong kan en kan 16 ni le thosia an line an ve ve ni 120 thatiya wa kha lo ni le ta a chuanin chuti lo ni chuanin engrin poi ti harin kal ko kal top ta se hei le hei a linear pair ani zel sia hei mo karam khan hei le hei bel hi 118 thing nge tu ni chuan hei rap le ta la hei le hei ein bel ko 118 thing le tu ni hei le hei bel ko 118 thing le tu ni si chuan thil shim alphabet x te point ni chu hei le hei linear pair ani zel hei le hei ni zel si chuan hei le hei an lo ina tange nge tat me ni ko
chuan hei le hei anin an nge nge kha ngai tak tak mai a in ko kal hian hei le hei ko kala hei le hei hemi ma chen hei oma hemi ma hei om le a entina marker chin lo ain chin lo marker in chin ta ka da ta he lama trang hian pakhatin mo aron ena pakhatin hian pen ka opposite a chi son chin nei oma ka opposite a chi hian chin nei lo oma anin te opposite ti kha trong kam kha vertically opposite in kokal so ina kha vertically opposite ani ta hemi thei chu kan sin sia thei da dur chuan vertically short form is vertically ti na he opposite angles te hi vertically opposite angles te hi are equal ani equal nge thrin ani hei le hei equal to in anti na 60 60 na 120 120 hei vertically opposite angles are always equal dekha thei lo turani kha point number 1 point mo tu chu ni vertically opposite angles are equal lo te thina kha mo join hei hi han en chin taula helai 16 ya mo hemi hei 180 thau khani ta a on dan chi che hei a on dan chi che hin ta a on dan chi che poi na open on vele ta tlat me helai hei entina ra rin pakhatani miawa rin pak ni ta set lai bung ni ta se helai rin khachu entina na akal dan ka on big ta se tido hian kal ta sing chon helai 60 angle hi hei helai 60 angle hi ani ve to no 60 ai a kun to ni so hei mu thiam ma kun to ni so mo so bang join tuna join abung si lo rin pakhat kal tlang ani si a helai rin pakhat kal tlang ani si a kun dan hi lang ngai ra hei 60 ni join hei poi 60 zu ni ve na tlat me ni hei omna hun na helai omna hun le helai omna hun hi ani na ngai chu chu hei 60 ni join 60 khatia na omna hun zu in ang thap kha ding chu corresponding angles an tile ta ni chu corresponding angles no corresponding angles hei le hi ai nang nge thin are equal om le ta ni chu ni le helai hian hei chu ri hi parallel transversal na ka ta hei chu anin parallel ve to wa ai parallel lo hin transversal no ka ta hei 60 ni ta hei ni ve ri am na hemi kal ni nang chen hi kal to lo cho soi la kal te a ta ani ve ta lo ta ni corresponding angles are equal hi parallel lines lo wa chuan ai applicable ve lo apan tlat ve lo tinari chu parallel lines a chi apan tlat kan tha thiam chu ro chuan parallel lines a apan tlat ro kan parallel lines lo wa chuan apan tlat ko vertically ka chu apan tlat ve thawa chuanin 120 helai mi po hi han en ula a on na mu nang chi chi o 120 no corresponding angle sin anin ang le thawni no mu ni hei le hei point ang le thawa 60 degree correspond kan ti chu chumi correspond chu chumi chu ni chumi om na mun anga chumi om chu ni ti na thukani ta 60 om na chi hin ta hei le hei ron ni ve le ha chu chu corresponding angles kan ti ho chu ni ta ni helai ta ka hian hei hiat tur a han tam vele ti hian han chi chin teu a shim shim in angle hi exam nge ha ti voi ka kan ti le lo ngai hei hi parallel lines ne cut by transversal ani ta tro hei le hei hi mo hei le hei hi ni ta thanga chunga nunga thang chung nunga muana liana faka zuala shanga polo ni sa ping ka chu ka te nga ping tak tak pe ka chuanin a a me b a c a d a e a f a g a h a te lo ni ta se nya ni nga number kan kan zo lo mi ne 1 2 3 4 5 6 7 8 te poti the angle ka lo ta ti chuan heta tak hian a le d kha ani nang nge tu hei 60 ni jon hei poi nge ni ngai 60 tro 120 ni jon 120 ni ngai hei a ang chi he lai pon rom ni ve ha la kan ti to khani ta jon vertically opposite angles akhan in pair kha insani on pair of hei vertically opposite angles su a le d angle a is equal to angle again a equal to angle d tro hei pair kha tania
a second pair na chuan nge om le ang angle C equal to angle B B equal to C B equal to C he le he na nga he equal hi nang ti na wa ina 60 60 120 120 kan ti line noi na wa lo om ve le ta E le H point angle E is equal to angle H tro angle F is equal to angle G kaka vertically opposite angles pair ta chun ni ta ni corresponding pair kan ele chinang A hian corresponding in tunge an pui kan ti chon ama om na che che boy la ma ka A ang che che om chu E angle A is equal to angle E tro chuan B ang che che ko ya F angle B is equal to angle F chuan C ang che che ko ya na mo angle C is equal to angle G chuan angle D le angle H 4 pairs so we have ni thumli corresponding angles apota vertically opposite po ka pani ni ta chuanin pakadang le chuanin hei kha 60 ni ta hei 120 ni ta hei exam thong ni ka hei 120 ron ni be kha kan ti to hei 60 ni ta hei hemi om na punang ka 60 le nga hemi om na punang ka 120 le nga hei ka 120 hei ka 60 hei ka kalkung kha ni ta ti chuanin hei hi 120 kha ni ta angle C ta ki 120 kan ta kan te chuan helai mi chi hi 60 lo ni ta hei le hei an bel khan 180 ron thing le ta tho ta hei le hei ngai to na khan seng ve da ula hei le hei bel khan 180 kha tianga achung helaya achung ve ve te in bel hi in bel hi hemi ta pani in bel hi 180 ron thing ve le tho ta kan pu thian hei hi 60 correspond with a 60 ni ta chuan helai enge ni linear pair ang zo hemi ko pui ko 120 ni ya hei chuan hei 60 lo ya hei 120 ni chuan 60 le 120 bel chu ka 180 thon ni ta ni ma se an na hu hi sang to ta hei le hei hi 120 le 60 hi za somre ni ma se linear pair an in a ping kan soi to lo ta chu chu consecutive pair ti thung ta ni he nga chu a zo na helai in pair hei hei le hei a sang in kan da le consecutive pair of angles ni ta ni hei consecutive pair chu hei le hei E le C hi ma se anin E le C anin equal tiang chinga helai equal ang heni to lamin E le C hi anin bel chuan angle E plus angle C anin bel chuan 180 ni ti zo to hei helam poi consecutive pair ani vele che hei D ka 60 ni F 120 ta hemi ta pani pair hi D plus F next draw D plus angle F is equal to 180 ni vele che am pokani pair of consecutive angles hi anron ni ta helai equal and can share pol lo tu linear pair po kha in belani kha A le B in bel kha A plus B kha exania ni kha 180 so C le A te po kha in bel kha in 180 ve kan non bel so ka helai te point bel linear pair ka chu tam em kha linear pair hi chu two angles tera 180 and sum of straight line and sum of kan linear pair tinani ta consecutive pair ve thung ka chu helai chung lam borami pakan le hei ami te pati hi 180 ka anbel so ti hanita helai star ma ka pe khowe roi chu anin belin 180 en ni ti lampang ni vele anin equal na ho kha kan soi thone chuan alternate pair ho kan zong le china alternate a het interior le exterior in kan thendona interior angles pair hi kan en china hey helai hi parallel lines hin munga helai parallel lines chung lama hian parallel lines chunga hian angle pakhat pani pathum om hin thian hele a chung om chuan parallel lines atia kan mek pon lama ve na pon lama hian helai A le B hin oma ta hian G le H hin om bogan hele hi pon nia he pon ni ta hele hi a chung an ni ta ni a chung ai angle en chani om sin no kam pakhat pani pathum pali anoma apona exam yam kanena pakhat pani pathum pali kha pona chonmo
chu chu interior kan ti ra na chona chung soina nia exterior kan ti chona pon soina ta ni chu chu interior te hian ako kanin endoni alternate kan ti chuanin thil in kokal soina do ni ta entina la hai alternate in an duty ngai teacher ka voina chumi de chun duty nga nak tu ka midang an duty nga ako kal le china nuwa pa kan non kal le kan ti chi alternate thil kal kokal ang chi kan ta heta hianin c in bunga helai c tak hi hei chuan a chunga d a bula om hai chunga mi ho interior ho e om le bokta f om le bokta ako kal chen hemi hian le nam pang hi avakal kokal chi kan helai vakal kokal hian f hin dai c le f ka interior te hi ke ka ko hian ai kal kokal ta hemi te chi a hi za som ni ve ve khan ni ta ni 120 ta hemi te ani ang thina ni chu alternate interior angles hian c le f te hi anin pairing anin equal ani c is equal to f no angle c is equal to angle f kha kokalin alternate interior angle pair khatna mo a pair hina chon d hian tume pair vele chi ang a kokal pui e hin me 60 60 ni che mo chu angle d is equal to angle e kha pair pui choni ta ni chon exterior ra chon apona hele helai hin ta apona hen tu tege in kal ko kalain equal le chicken chon e chon a zone tha chon helai mi hin ta a zone ni lo kal ko kal he helai mi mo 60 ne he po 60 lo ni ta chi ta he hi a le h angle a is equal to angle h ani ange nge thin he chon hele ani man bokani chu 120 le ve ka b le g kha alternate interior pair exterior pair chun le tani kan nei zong chu linear pair ka chu pasabera ka soi kha in thia lo ni chan video ka lo rewind lo en le me ro thilim da chok 180 zel ta kha chuan consecutive pair kha achung le chu interior ro ko hemi chung te hi consecutive an ya hi consecutive pair an ya anin belin 180 thawin belin 180 chuan helai tara star ma ka pe khoi chu in bel lampang lo in thil in tlu in ang ho kan zong khom to ta vertically opposite ka chu hele ni ta hele ni boka hele ni ta time pani ka tar chuak sak chawa corresponding chu anom na pori langa chunga a ni ta hei ka hen bung ta ula entina hemi chungbor a hian hetian 60 at wai bor en khoi nge ong kan jan heta hi ni mo hemi om na munang chu hei ani ta hemi om na munang chu a hoi na ma hei ni ta kimi om na munang chu chungwe to chu hei ni hemi om na mun chu hei ni ta chu hei per ni kan siak so le ta ni alternate interior and exterior chu alternate interior angles pair ho chu c hian achunga azu ko kal pu chu hei na nga d in hei na nga exterior hei na nga hei ti khan me chu kan hung tang kai na sa don ti kha in lo she don ani to na mi ka soi ho zong kha chuan a mingin kan soi sin na in homework le thaw ta ka pele don che ne homework le tu chu hei hi parallel lines ania transversal ni mingkan pele dei te a b c d nia transversal ko e f kan tinga anin sunna hi p q ni ta se helai angle hi soiro ka ti chuan b atrain ka la p e tinin soya hemi hi helai angle tak hi hei hemi calcium tu ring chu hemi te pani ni ta b train ka b p e tin soi tu hemi kil tak hi enge ming ka ti le chuan a p e tin soi le chuan hemi kil hoi lam pang hi a helai tak hoi lam pang in soi chuan a train ka nga p a chuka I think so we can make q a p q tin soi mo tiang khan hi ming soi do ri pakhat pahni pathum pali panga paru pasari pariya ta omni chu chuan ta hian ti hey 70 degree kan te hi homework number 2 homework patila hey 70 degree ani ye kan ta ni enge 70 chu kan ta ni if if the question goes if angle BPE helai so BPE angle BPE BPE is 70 है का पैसा चलने 70 degree is result to if angle BPE
is 70 degree. Find all the remaining angles. All the remaining angles. Out of 8 angles, we have BPE equal to 70 degree. Find all the remaining angles. Anin parallel AB le CD transversal nakata. Find all the remaining angles. Kati chawni chu nang manin in lawzia kanga antenna na answer kharin mo. Avan all helai chu ka shena me hemi chu mizat chu ni don indi khan answer chu ka antenna he 120 lom da se answer chu 120 ni me lom ron di top lo to answer equal to 120 te non di ge inon di dan tur ka du kher chu he 120 po chu lo ni tereng se angle min hi zia khapang helai ta ki APE in tianga angle APE is equal to 120 not the top to run helai chuan helai no zia le do ni pana mingkha APQ equal to not the top to ni a mingkha dikhari zia zia chu ming in helai angle te helai a vai hian a ming ne angle exactly equal so ka inon sia mga nang mani homo panina ani khala ama sami homo pakhan ga chu a ming hlang chau zia ni ming hlang chau hemi ma te ya video ti ra homo ka pek chau ta chuan thil point mo de pati atoman ka soi lai na chuan exercise chu kan ti hri lawang point mo lu tu mai star mark kan beng pati nom don pakhan na chu triangle reng hi triangle triangle dina chu im shape to tura ngai la pol to katang pana pingin thto ma hey angle pathuma chunga ong thina ni a ming ABC ni ta se hemi a chunga mi te in bel khom vek hi hemi in bel hian angle A te plus angle B te plus angle C te anin bel vek hian 180 degree ani nge thin hey ektigamo kanin zotang angle ABC hemi te pathum hi kil pathum oma a kil pathum zong bel so hi triangle a reng exam nge 180 apia na ka chu ti de kho hen lo om se hemi bel ka 180 ni zer tho apian ka mak to gin ti te point lo om se a chunga angle pathum bel ko mi 180 ni nge antenna hey 50 degree lo ni ta helai protector in kan te kil reng angle hi te vek te ka protector mangin mo 50 te so ka hi 60 te so ka helai ta exam nge ya mi na don ti chen zon hell hey 50 ni to hey 60 ni to hey exam nge ni ti hretur chan an pathum bel so ka 180 ani ngai sia in han thia 60 om to 50 om to kan bel chan 60 la 50 chu cheng som lu le cheng som nga chu som nga ka za ni ta som nga le som lu chu za som ani ta 110 ani to an pathum bel so ka sar khan 180 ti box sia za som an thing to sia exam nge o som ri za som le ni na mamok kan ti chon za som ni chon za som le ting tu chon som sari la mamoi tikhan angle a ka chhle me tina chu hemi te pathum bel so hi 180 ting ti kain lo shabo kan chuan atoma tun video ni ka chuan exercise kan lu don lawa share thiam nan tu ni su kan manga hemi to tangin video exercise kan lu tan do video next video tangin chuan triangle lo om ta hian A B C lo ni ta ni chuan heta in hriat tura ka du ta chu khat ni thum hei rin pakhat pani pathum oma rin pakhat hi produce ta se kal thang ta se chuak thang ta ni ta hen ba chuak thang yet me helai ni di lo ni ta se hetai na chuan pakhat pani pathum om ba kan apo na yin zau pui me angle khata rong bong bel ku a me ni ta hen no emo helma po hen ABC a kan helma pon chuak thang thei dor ma se ta hen emo chou tlang se lian khoya ko khan turi na mo beri chok tlang ta se tuna ka soi turi adik vek tim shadonia chuan hey hi example helai ni khan mong me 15 ta hey 16 ta ni chuan
50 60 ni chuan zare som thing to ka ti kha tro ka hi ki keng zang ya ni ngai kan ti chuan som sari ni ti ka kan to 70 118 tin na kan 70 ngai ta chuan hemi te pa hi bel ula 70 la 50 hi bel ula 70 plus 50 hi keng zang ya ni ve tu en chino ko no 0 7 8 9 10 11 12 1 3 3 ni ta ni he hemi te pa hi bel chua hi 1 3 3 ni ta chuan helai mi te pa hi bel choi helai za hi 1 3 3 ani ve nge thin ani a chan chu hanen chin ta ula 70 la 50 hi ti hian kam thil fiang chaw nge ta hian som lu om sa ta 60 om ta no 60 oma helai tak hi hei 60 ni ta chuan hemi rin phei en ula helai song hi ka hu hi lo la bum lo ula linear pair ani ti thiam si la linear pair kan soi to ai helai heya he yang kan ngai ula helai so hi ta na so kan ngai ula helai 60 ni chuan za som riat kha a linear pair ku he ne han siam nge nge ngai som ru ani to si chuan le lam pang hi za som ni ani ngai a chan chu an pani bel so kha 180 ani ngai he 120 ngai ti na chu chuan a chung ve thu ai hemi da pathum hi za som le an bel so tho mai bangin 60 ani to si chuan hemi da pani hian za som ni che in sem tur an nei ngai to ne za som ti arin samanga chu chu entina na som sari le som nga po kha ni te ya ni lo po ni se hemi da pani bel so shim shim hi eng ti kong zong kon za som ti an ni ve nga he 16 and hen za som be tin che to rin helai po 60 ni vai hela mi za som ni ngai je chu helai ya chiang ta chu ka soi boy zo don ka ria ki hian chin sia to me wa triangle le le nga angle pathuma chunga interior angle si pathuma om thina chuan rim pakhat kha chuak tlang ta se produce ta se a point exterior angles lo om ta ni exterior angles 133 lo ni ta hemi ang chia che hemi te pati bel choi an ni nge nge ai thina an ni nge nge thin bok ti kha en thadon ne chu chu thei lo tu ni tian triangle lo ma apona angle pakhat lo om ta se helai angle hi a chunga mi abul chi hemi ni lo helai mi te pati bel chuan en he he anin ang nge nge thin ti kha set up mai lo hei le apona mi le hemi te pati bel hi anin ang nge nge ti kha thei lo tu ni izogen soi le ta le he triangle ni ta he la mai chuak tlang ta se helai hi upon exterior angle chu ni ta dei ta abul chi ami he ni ta abul chi ami ni lo khian hemi te pati hi he le he belila he ne he nang ne nge thin ti na ne he kha zeu khani ta entir nan dang le a chuan he la mai kan chuak tlang tir sin nge a ming ang zong in soi lo nan kan hong lo kan ming ni a chung angle hi a b c kan pe meeting number ka pe do ming angin a b c lo om ta he lai po nai d te lo om ta se angle d hi tu te pa hi bel ne nge na nga chu mi te kan di chuan po na exterior d hi hey angle d hi tu te pa hi bel ne nge na nga di chuan abul chi a b o ma abul chi a mi ni lo a le c te in bel ne hian ti vat tu ri a le c te in bel hi hemi te pa hi in bel ta se d ama chawa om ne anin ang nge nge thin he hi anin ang thin ama chawa d le a le c in bel ne hian anin ang ti na chu equal in ang anin ang ti na ni chu exterior angle properties and the thing exterior angle properties and ha property is also pakatane hey hi angle sum property in thing ka sum of all the angles of a triangle is 180 kilometer some angle property in the training ka sia ninka achunga mi te pathum in bel chu 180 ti ka polo ni te se ka chu bing la we ka chu he exterior angle property ka ni ta hey le hey hi exercise kan man na sat don ma wangin thei hi lo tur abi in hey hi atangkai rei do na tu ka linear pair te ama ka soi do zong te khan tangkai lo we ti nan no hey tangkai lu tu ka ne atom na tak vai ka chi kan soi lon le nok bi kan hey hi a mi kan zong ti be la on ka shi abc lo ni ta se ti zong kan chuat kan ti te chin ta ta chuak tlang kha te me ni chuan helai angle kau zau te d lo
angle d hi tu te pahni in bel le nge nam le ha chon abul chi and d oma he le he ne yan mai angle a plus angle c ne mai na tina chon a chok tanga kha antina na he tang kan pho bel le no a chok tanga kha tai kal chho tang ta se tai hen d khan om le ta se angle d hi angle b exterior angle hi exterior upon kha exterior a chu hi interior angle exterior angle d hian tu te pahni in bel nge tu te pahni nge ron in bel vese tu ang hen id hen ni chon abul chi e om chon abul mi ro b le c ke in bel kha ni bai b e c kha zel khan ta hi exterior angle property share chen to ni chuan tu na voi ni kan sui tak sum sum he lai ti ra tanga parallel lines kan by transversal ti te are 5 vertically opposite angles more alternate interior exterior angles the corresponding angles consecutive angles the pair of angles the linear pair kha ho kha a exercise kan lu chil tak tak na kan mang na salona chuan in lo nga hei bu tak in lo nga tin homework pati lek kan da kha nang mani in lo ti sinanga ti chuan next video tagi exercise kan lu do ne